de Vilacova. Presidente ou presidenta Tubío Fernández Oliva. Primeiro vogal Ares Pérez Paula. Segundo vogal Barreiro Tubío Ramón. Suplentes do presidente, primeiro suplente García Becerra Lorena e segundo suplente do presidente Rodríguez Hernández Jorge. Primeiro suplente do primeiro vogal, o primeiro suplente do primeiro vogal Figueroa Basilio e o segundo suplente do primeiro vogal Tubío Castro José Manuel. Primeiro suplente do segundo vogal Carou Fernández Carlos e segundo suplente do segundo vogal Regueira Batalla María Diana. Frime, presidente González Vidal Aurora. Primeiro vogal Vázquez González Aurelia. Segundo vogal Vidal Hermo Diego. Suplentes, o primeiro suplente do presidente Lorenzo Ribadura Miriam. Segundo suplente do presidente Vidal Castaño Íñigo. Primeiro suplente do primeiro vogal González Iglesias María. Segundo suplente do primeiro vogal Ortigueira Rei José. Primeiro suplente do segundo vogal Abuínces María Teresa. E segundo suplente do segundo vogal González Vilachán Nieves. Camboño, presidente García Souto Joaquín Luis. Primeiro vogal López Calo César Antonio. Segunda vogal Rodríguez Deán María Inés. Suplentes, suplente do presidente Coto Tomé Natalia. Segundo suplente do presidente Utigal Caamaño José Antonio. Primeiro suplente do primeiro vogal Piñeiro López Mónica. Segundo suplente do primeiro vogal Lojo Romero Salomé. Primeiro suplente do segundo vogal Calo González María R. Segundo suplente do segundo vogal Utigal Caamaño Juan M. Supongo que será Juan Manuel, pero... Tállara. Sí, hai dos mesas. Tállara 1. Presidente Míguez Ríos José. Primeiro vogal Triñanes Viturro José Javier. E segundo vogal García López Mercedes. Suplentes. Primeiro suplente do presidente González Creo Carlos. Segundo suplente do presidente Lorenzo Jamardo Juan Carlos. Primeiro suplente do primeiro vogal Filgueira Pérez Fernando. Segundo suplente do primeiro vogal Torrado Segade Jesús. Primeiro suplente do segundo vogal Liñaño Grafojo María Jesús. E segundo suplente do segundo vogal Piñeiro Gaijón María E. Tállara 2. Presidente García Rial Santiago. Primeiro vogal Becerra Beijón María Luz. Teño unha dúbida, vou non preguntar ao final. Segundo vogal Piñeiro González María Dolores. Suplentes. Primeiro suplente do presidente Ribadulla Álvarez Moisés. Segundo suplente do presidente Carou Sande Ramón. Primeiro suplente do primeiro vogal González Nieto José Antonio. Segundo suplente do primeiro vogal Vidal Filgueira Fátima. Primeiro suplente do segundo vogal Castro García María Teresa. Segundo suplente do segundo vogal Nieto González Manuela. Me comentaron que os excluídos os maiores de 65 xa agora dixemos sin valor hasta la excluída. Extrañame, será que ainda non os cumpre, igual os cumpre este ano, pero non nesta data. No, xa está, eu creo que pasamos. Si, ó. Un deles, De 65 ou de 60? 65. Pois aí coa aprobada, non? Porque eu vexo aquí. Despois comento cando acabemos, porque si tamén información. Lousame, presidente Fernández Soño Andrés.
Primeiro vogal, Carnota Blanco Nerea. Segundo vogal, Varela Ponte Manuel. Primeiro suplente do presidente, Froján Tubío Jorge. Segundo suplente do presidente, Cambeiro Mercedes Socorro. Primeiro suplente do primeiro vogal, Martínez Romero Diego. Segundo suplente do primeiro vogal, Romero Fernández Filomena. Primeiro suplente do segundo vogal, Barca González Venancio. Segundo suplente do segundo vogal, Vázquez Castro Ramón. Presente, presidente, Ro Maroñas Pablo. Primeiro vogal, Piso Carnota Ramón Xosé. Segundo vogal, Filgueira Tajes María Teresa. Primeiro suplente do presidente, Calvo Guerrero Pedro. Segundo suplente do presidente, Fernández Cao María Esther. Primeiro suplente do primeiro vogal, Batalla Bouzas Domingo. Segundo suplente do primeiro vogal, Nieto Barreiro María Nieves. Primeiro suplente do segundo vogal, Miguel Covas María Soledad. E segundo suplente do segundo vogal, Fernández Pérez Francisco. Están xa todos os componentes das mesas. Por lo tanto, moitas gracias e aguantamos a sesión.